tegere kudakorogana n'Imana mu ibanga, kudashwana. Umwuka yanyigishije iryo jambo ambwira ko abantu bakoroganye n'Imana mu ibanga, bashwanye n'Imana mu ibanga. Ndababwira ibintu bine Imana iziha umuntu mu ibanga kandi kamwaka mu ibanga. Dawidi yarasambanye kuko natwe tuza dukora ibyaha. Icyaha yakoze ntiyakigambiriye, ntiyakizukanye, ntiyakiraranye. Tegere, ntiyakizukanye, ntiyakiraranye. Nico gituma Bibiri zivuga ngo musenge mutagwa mu moshi. Dusabwa gusengera ejo none. Iryo jambo muraryumvishije? Dusabwa gusengera ejo none. Sinzi izo ndi buzukireho, sinzi intambara ndi buhure. Uko abantu benshi bafite ishusho batigeze batekereza kuzabayo. Abantu bafite ishusho, abantu barimo barakora izo batigeze batekereza kuzabazo, kubera ko ejo ntituhazi. Intambara z'ejo sinzizi, ibigeragezo by'ejo simbizi. Nico gituma Bibiri dusaba gusenga kugira ngo tutagwa mu moshi. Dusengera ejo none kugira ngo ejo n'akazi rimwe kuwa mbere sinzi intambara nzahura nazo, sinzi izo nzagwana nazo, sinzi ibintu nzahura nazo. Dawidi rero nawe ntabwo yigeze agambira gusambana. Dawidi ntabwo yigeze ararana umugambi wo gusambana. Yarazutse mu gitondo aragenda arunguruka umugore wawe wiyuhagira, ahita mwifu. Ikindi atigeze atekereza, ikindi atageze agambira. Kuriya abantu bazabagwa mu bintu byinshi batigeze bagambira, batigeze banatekereza gukora, ariko akacisangamo kandi atigeze agitegura, atigeze agiteganya. Hari abantu babiri mu gihe cyo kugwa. Hari abantu baza bagwa, hakaba n'abandi baza bashira imbaraga. Bakaba ari abantu badafite ico bahinduye muri sosiyete, tibaguye kandi tibakigira imbaraga z'Imana. Izo ni ibice bibiri dufite none. Dufite abantu baguye, dufite n'abandi bashize imbaraga. Gusa baraho niko abasirikare bakangisha, bakivuyemo bagakangisha abaturage iteni no gutomboka batakira abasoda. Dufite iyo timu y'abantu muri iki gihe. Turirimbe gato ndafashwe. Umwuka yambwiye ngo mbabwire ibiryo bikomeye, kuko yambwiye ngo uzagira isoni zo kumpamiriza imbere y'abantu. Naje zo isoni kandi umwuka iwe yarabimbwiye, yarabampaye. Nta jambo na rimwe nzikenga, tarimwe nzikenga kubabwira. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo yanitosha. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo yanitosha. Arifus arabaza ngo suriya mugore ni mukandi. Baramubwira ngo ni umugore w'umusirikare ari ku rugamba. Tini mugende mumunzanire. Baramuzana, barasambana. Bamaze gusambana, umugore arasama. Amaze gusama rero, ikibazo cyabaye. Dawidi atangira amahimba yo guhisha icyaha. Atangira amahimba yo guhishira ikibi yakoze mu ibanga. Umugabo we yari ku rugamba. Dawidi aravuga ngo nimugende muhamagara umugabo we ataje gusura
umuryango. Kwari ukugira ngo aze atahe mu rugo umwana azitirirwe umugabo we. Kuriya abavyeyi nibo bazi base babana. Ese mvuze gute? Ariko tukagarura gatoya. Mukayambwe ngo ndababwira amagambo akomeyeho gato. Muri hangana. Taco mutazi ibintu byose murabizi. Noko. Ngwagese iwiwe ngo barasangira. Aramubwira ngo genda iwawe uruhukeho gatoya. Aramubwira ngo ndahiye isanduku y'Imana riraye hanze. N'abasirikare bari ku rugamba. Jewe sinshobora kuja kurara iwaje. Isanduku y'Imana ryaraye hanze. Ngo ararana n'abagaragu aho ngati yataha. Mu gitondo ngo babwira Dawidi ko ne Uriya ko atatashe. Arongera kandi aramuhamagara. Amahimba Isa cinjiye none umuntu azatangira amahimba yo kugenda yishahisha kugira ngo iso yakoze mwibanga ntikigaragaze. Niso Dawidi yaratangiye gukora, yaratangiye guhishira ikibi yakoze mwibanga kugira ngo abantu ntibakakimenye. Ahamagara umugabo arongera ngo barasangira ngo amuha inzoga nyinshi kugira ngo asinde, hanyuma bamujane bamutahishe iwiwe aje iwiwe. Aramubwira ngo tahi wawe. Aramubwira ngo ndarahiye isanduku y'Imana riraye hanze, sinotaha mu wanje. Ingabo z'Uwiteka n'isanduku y'Imana biri hanze. Muce mu gitondo babwira Dawidi ngo wa mugabo ntiyatashe. Dawidi aravuga ngo sasa tinimuzane nandi ku rwandiko. Mwumve icyaha yakoze gusa gito atagambiriye atararanye. Mwumve ukuntu cyakigenda gikurura shene y'ibintu. Kuriya gukora icyaha si gitangaza, ariko igitangaza ni ukucemera kikagenda kiramba. Se kuramba no kubana kigenda kiranda, yes, kigenda kizana ibindi izururisi. Noko yandikira umugaba w'ingabo aramubwira ngo nuku none uyu mugabo ndamwohereje, none umushire imbere y'ingabo ku rugamba ahandi hakomeye cyane, bamurase mwumve icyaha atagambiriye atatekereje. Mwumve umurongo wazo bizanye ageze havusha amaraso. Arandika aruha Uriya wo ugambaniwe n'umwami uwanze yijanira urwandiko rwo kumwica. Agenda ruha komanda wawe, ari urwandiko ruvuga amakuru y'ukuntu agomba kushigwa ahantu hari intambara imbere cyane kugira ngo bamurase. Niwe wijaniye urwandiko. Yes, cyari yemerewe kurufungura. Mwumva icyaha Dawidi yakoze atagambiriye, ubundi ukimuzaniye ageze mu rwego rwo kuvusha amaraso. Baramwica amaze gupfa. Amaze gupfa. Umugoroba umwe Imana ihamagara umuhanuzi Natani, iramubwira ngo Natani we, Imana iretse Uriya arapfuye tiyanamutabaye, ariko irareka arapfa amaze gupfa. Imana ntiyaburira Dawidi ngo areke gukora amanyanga, tiyigeze imuburira, ariko amaze kwica Natani araseruka aramubwira ngo mwami, muri uyu muhana hari abagabo babiri. Hari umugabo w'umukiri yagize abashitsi, agaturana n'umukene ugira agatama kamwe.
none aho kufata mu butunzi bwe ngo azimanira abashitsi, yafashe agatama kujya mukene aba arakabaga. Dawidi aravuga ngo si uwo mugabo arasaba mu gihugu ntegetse arasabaho. Natani aramubwira ngo ni wewe. Dawidi araramba, mwumva icyabaye gitangaza ngo amaze kuvuga ko yacumuye ku Mana, ubwo Natani yahise aramubwira ngo Imana irakubabariye ntacuri bubi, ariko ibintu bibiri, amaraso inkota tizova mu bana bawe mu wawe. Ijambo rya kabiri, wasambaniye mu ibanga, ariko wewe umugore wawe bazamusambanira ku karubanda igihugu cyose kigaragara. Ariko yari mubabariye, iramwa ngo kubabaririho ndakubabariye, ariko inkota zizova mu wawe. Ijambo rya kabiri, wewe bazasambanira umugore wawe ku karubanda. Mwuka aranyigisha ngo arambwira ngo Imana ni umutunzi w'imbabazi, ariko ingaruka umuntu azazirengera. Tashaho Imana itobabarira, ariko ingaruka umuntu azayirengera, ingaruka zico yakoze. Yesu araryoshe, Yesu amereye neza, Yesu arantangaza, Yesu arakiza. Nuko dukomeze. Dawidi, Zaburi ya 51 ni zaburi yazayihana. Kwihana niki? Izaburi title yayo cyangwa nyine umutwe wayo yazasenga ngo Imana imuremere undi mutima musha. Ubundi Imana ni igira imitima musha. Umutima uzusaza, umutima ugasaza tukicumva Imana, umutima waguye worashaje tukicumva Imana, uba warangiritse. Amen. Umutima izayangirika nimba umupfukuza ukoreshwa cyane, uzikambagwa cyane, izigera isaza. Umutima uzusaza nawo bitewe n'ibyo ukora. Dawidi rero yarakeneye ngo Imana yongere imuremere umutima musha. Mwumva ibintu bine yasenze, yingiza Imana kutamukuraho. Amen. Amaboko yawe ntave kuri sente. Hari ibintu bine aribyo tugiye kubabwira. Dawidi yasabye Imana kutamukuraho. Ntabwo yigeze Dawidi avuga ngo Mana we ko wambabariye wakuye inkota mu wanje. Mana we ko wambabariye kubera iki bazasambanira umugore wanje ku karubanda, wabinkuyeho izo soni nzazikwizahe. Ntabwo Dawidi yigeze asaba izo bintu. Mwumva ibintu bine bikomeye umuntu azahabwa n'Imana mu ibanga, kandi akazambugwa mu ibanga abandi bantu bose batabizi. Ubugingo bwanje rizwe Nowa upfiriye. Arasenga aravuga ngo Mana we tuntakureyo mu maso ya. Tuntakure nobaho gute ntagisabana nobaho gute ntagisegera mu bwiza bwa. Tuntakure yo mu maso yawe. Mu maso y'Imana niho abagabo baza bakura ubwiza. Mu maso y'Imana niho abera baza bakura ubwiza. Mu maso y'Imana niho umusore akazatinda akakura ubwiza bw'Imana. Yasohoka mu muhana bakavuga ngo igirayo, aravuga ngo se no
nobaho gute ntakiba mu bwiza bwawe. Yibuka icyaha cya Kayini. Nico gihano Kayini yaravuze ngo mpanye igihano kitokwihanganirwa. Ugiye kumva mu maso yawe. Abantu benshi kwegera Imana, iyo umuntu asenga akegera Imana, nico kintu Imana iziha umuntu, izimuha fava yo kwegera Imana, yaba umwana muto, yaba umukene, yaba umukire imbere y'Imana. Ni abantu basaba kurubiza we mu maso y'Imana, ni umuntu azatinda akaba mwiza we imbere y'Imana. Dawudi aravuga ngo Mana we tunte kure y'amaso yawe. Nibashake zokugwe n'isoni, nishaka inkoti zomara abana banje, nishaka abagore banje bazosambanirwe ku karubanje, ariko Mana tukante mu maso yawe. Nobaho gutendekibona mu maso yawe. Lodeni mere de la cosa mariage. Mana we imbere yawe, imbere y'umuntu yakoroganye n'Imana mwibanga, Imana izimwirukana, Imana izimutakure, ntabasaba bimenya, nta muntu uzumenya uwirukanwe mu maso y'Imana. Tawe urase wakoroganye nayo mwibanga, izimwiruka mu maso y'Imana. Umuntu akakora ibyo akora byose ariko atakicegera ubwiza bw'Imana, atagisabana n'Imana. Agaciro ko kuba umukristo no gusabana n'uwo gucunguye, no gusenga, no kugira ugatinyuka ukegera Imana, ugatinyuka. Waba muto, waba umukene, waba uruhinja, waba umusaza, Umwuka yigeze kumbwira ngo nkomeze ngo ndi nyiribihe, tugakorogane naje gusa. Ndi nyiribihe nza mbihindura, uzunyungwa gusa nuko umeze n'ibyo ufite. Ndi nyiribihe tugakorogane naje. Ma iyo mutakoroganye ni nyiribihe izibihindura kujya, izibigira kujya. Yeme mwumfasha nubwo twadutanga ibyo bigoye, ariko twotereka yo kaziga izo ganiza nkaza ushamburizi, turebe nimba ese y'umwana w'ihene akazakorera nako inkoko bakazagato nizo harira tugiye gukora, tugiye gutumburura abantu baguye. Siwezi mimi kushinda mambo ya shetani, ukinifunza kupambana, tashinda. Utari haleluya mu izina rya Yesu. Haleluya! Mana nobaho gutentake tunte kure mu maso yawe. Umuntu yobura ibindi byose ariko agakomeza kuba imbere y'amaso y'Imana. Agaciro kabera no guhorana n'Imana. Agaciro k'umugabo, agaciro k'umukobwa, agaciro nubwo wose ugenda kujya, nubwo wose ugenda gutuhenga, ariko ufite Yesu. Hari ikindi kintu gikomeye Umwuka yanyigishije. Ubundi hari abantu babiri baza bahamagarwa. Hari abantu baza bahamagarwa bagakizwa, hari abakiri. Sizo bakava mu byo barimo, Imana ikabahamagara. Ariko bifite hakaba n'abandi baza bahamagarwa ari abakene, bagahamagarwa bataranize. Abo bantu babiri kugira ngo bazarambe mu buzima bw'umuhamagaro n'agakiza, mu buzima bw'ubukene n'ubujiji, bibasaba sacrifice iteye ubwoba. Nimba mwamubona ubwoko bwacu bwinshi bwahamagawe turi abakene kandi turi n'injiji,
nico gituma ni bakeye baza bakomera. Kandi umwuka yarambwiye ngo timukiganane kuko abantu bose ntibahamagariwe kimwe. Uzigana abandi, Imana izoguha izogukorera igitangaza kuko abahamagawe si benshi. Ikindi cya kabiri, timuzi ko mu bwoko bwanyu habaho ibice bibiri. Abantu bose babakiri bafite n'ifaranga byinshi, gusa usanga abana babo bafite ibibazo bataza basenga. Noneho abakene nabo bagasenga Imana bakagira imiryango myiza ariko bagakena. Noneho ugasanga babakene basenga n'ubundi kabaraje gusaba babakire bataza basenga. Ni naco gituma Yesu yabwiye abigishwa ngo zaboherereza imbaraga, nizo zonyine zizotuma isi ibemera ibubaha. Kuko abafite ubushobozi benshi nibo bagoye isi, bagoye n'itorero n'abafite ifaranga. Semvuze gute? Uwo mucika se yaguhe ibihumbi by'idolari upfuye ukenye, urazisimbuje ahubwo yo gutamika amaraso ariko ugafata ifaranga mukagumana kubera ko urakenye, ukeneye ifaranga. Ako sinzi amakuru nayivuga nayo ibiryo bigoye, mukayambwe ngo mbagura ibiryo baye ibiryo bikomeye k'abantu baguye nuko aho sene ijambo rya kabiri yasenze aravuga ngo Mana we tunkura mu mwuka wawe wera, tunkura mu mwuka wawe wera. Nta muntu uzumenya ku umwuka ni ikintu umuntu azahabwa mu ibanga agakiza. Nta muntu uzumenya igihe timwomenya igihe Yesu yije mu buzima bwawe. Nta muntu uzumenya ubuzima bw'umuntu bw'agakristo uko kwizera Yesu ari ubuzima bw'ibanga. Ni nako iyo umuntu atakiba mu mwuka w'Imana, Imana izikuramwo umwuka wayo mu bantu. Imana aravuga ngo Mana we yibuka sebuja, yibuka Sawuli cyamubayeho. Ntabwo Imana yigeze ikura Sawuli ku ngoma, icyo yakoze gusa yamukuye mu mwuka wayo. Genda ukora ibyo ukora ariko nta mwuka waje uza kubaho. Dufite abantu benshi bakorera Imana ariko batakigira umwuka wayo w'Imana igakora. Ntawe umenya ko umwuka w'Imana utakikubamo kuko ibyo ni ibintu zibanga izikura mu bantu. Umuntu agakomeza kuririmba, agakomeza gusenga, agakomeza gutega amaboko, kama akomeza kuba umuvugabutumwa mwiza, mukaza muntumira kawushugu ikirangirire, ngakomeza ngakorera Imana biteye ubwoba ariko umwuka w'Imana utakimbamo. Umwuka w'Imana waragiye. Iyo abantu bagwiriye mu kanisa baza bakomeza bagakora bijya bigaragara ariko Imana yarabakuyemo umwuka wayo. Aravuga ngo Mana we nobanza kugira umwuka wawe, nogana gusawe kandi nta muntu ugira imyuka ibiri. Hoya utagira umwuka w'Imana agira umwuka w'abadayimoni. Kandi ngo umwuka w'Imana ni uzutuyobora mu kuri. Umwuka w'Imana Dawidi aravuga ngo Mana we dukura umwuka wawe wera, nobahe nobigiki. Takigira umwuka wawe Mana, takigira umwuka wawe ahubwo bofata imbuga je nigeze kuja mu kazi umunsi umwe ngiye gucuruza muri Kenya. Muti murambwira ngo sinkomeze guhura n'umuntu akakubwira ngo yakaneze cyangwa tukwice, wogira gute? Namapagarana tungwiki tukuhura n'abajura hano bakubwira ngo hakana Yesu cyangwa tukwice.
nama ngo nimunyice n'uwo munsi napfuye kuma ngo nkomeza ari hano se yapfuye kera sio mimi tena Kristo ndani yangu haya yani sio mimi ndani yangu hayo abantu nibazuke bekunebwera mu ikanisa mwase kutavuza kanisa la Bwana mureke gutoba itorero ry'Imana ijambo rya gatatu aravuga ngo Mana ngongere kandi usubize ibyishimo by'agakiza mukaramwe ngo ibyishimo byose bidakomoka mu gakiza ni ikinyoma ikintu kizacirukana ibyishimo by'agakiza n'isaha iyo umuntu yakoze isaha iyo umuntu arimo ubugome muri we ntazishimo by'agakiza aravuga ngo Mana we nobaho gutatakigira ibyishimo by'agakiza nobaho gutewe ukuti mwambona twese twari turirimba twese turabaririmbyi beza ariko ibyishimo biva ku gakiza tibiza byigirishwa ibyishimo bikomoka mu gakiza kuko nibyo bidutandukanyije hano bamwe n'abaririmbyi beza n'abataramyi beza ba kera ariko batakigira ibyishimo biva ku gakiza nobaho gute nasambanye none ungarurire kandi iza nezegwa ibyishimo bikomoka ku gakiza ibyishimo bikomoka ku gakiza yo ibyishimo umuntu azagira ibyishimo uzagakiza agwaye agiye gupfa akagira kandi nta muntu wonanira ibyishimo by'agakiza bishoboka biba bigufite imbaraga iri ni tangiriro y'umunezero wanje aha ni umutwaro impano ya mbere Imana izi umuntu wizeye Yesu n'ibyishimo by'agakiza niyo mpano ya mbere iyo umuntu agikizwa ibyishimo by'agakiza ni umwenda w'umutima barasifiwe kandi iyo umuntu yakoze isaha nicyo kintu azabura mu mutima wewe n'ibyishimo by'agakiza iyo umuntu akijijwe niyo mpano ya mbere umwuka wera azaha ukijijwe n'ibyishimo bikomoka ku gakiza kandi ibyo byishimo by'agakiza biza bivanwamo n'icyaha ibyishimo biza bihunga icyaha gutya kizacama kimunga kikamunga kigakamya waririmba ukareba bakagira ngo none wafashwe nawe kuratekereza ukuntu wabaye imbohe buri munsi aduha kunesha byose buri munsi aduha shoya kipaga nigeze kubivuga kandi umuco w'abanyamurenge muzobaza abasaza nta muco utagira icyo usobanuye nta gikorwa nta act mu mico traditionnel idafite umwuka uri inyuma y'icyo kintu nta muco uba mu gakiza ubaho habaho agakiza hakaba kwizera umwami Yesu umuntu agahinduka akaba umukristo agasa na Yesu pana gusa n'abanyamurenge gusa na Yesu umuntu azayama yikoma ngo twebwe ngo abanyamurenge
Banyamurenge nukuvuga gute? Yoba wavuga ngo turaba Kristo, twizeye Imana, turabana b'Imana. Ibyo byose kinda bivuga murabizi, murabigumanye, mufite amabanga, mufite ibintu biteye ubwoba. Mwuka yaratubwiye ngo igihe cyo kwihana nikigera. Tikiragera. Biriya bakoze nti muri hano. Pe utegereza igihe kizoza. Nta uzoza useka wihana, uzoza uja kuvuga gutya. Bavuge n'utatekerezaga. Hano hari abantu mutotekerezaho ibintu. Abo bantu baza babihishurirwa n'abantu bakubana n'Imana. Nibo baza bahishurirwa. Abagabo n'abagore banebwe bavuye mu Jizeko. Nibo bonyine Imana izihishurira mukabana mugakorana, ariko Imana ikakubwira ngo aba baragomye ntibakira abanje. Uko twese turaziranye. Cyo gituma rero bwoko bwanje kuba umukristo ibyo byonyine gusa dukwiriye kwirata, kugira Yesu, kugira amahoro, kuzura umwuka w'Imana, kuba mu bwiza bw'Imana. Mwihane, mwo kwiba, mukica, mugasambana, mukaruga, mukagambana, mugasenyana, mugatukana, mukagwana mu makanisa, mu mihana mugatukana, hanyuma ninga mukaza mwese hano mugatangira Imana turakishishwa ngo ari ukugira ngo mukomeze mukora ibyo bisira. Tugiye gusengera ubwoko. Nazambwiriza ubwoko simwe, nazambwira ubwoko bwaje, ubwoko bwaguye bwavuye mu Jizeko. Kandi ishano kuvuga ko hari amahoro, azi ko nta mahoro ahari. Ubu n'abahanuzi b'ibinyoma, abantu bavuga ngo amahoro arahari, ngo tumeze neza, turi mu juse mu Banyamurenge. Uwo muntu alaniwe. Anasema amani, anatabiri amani, na amani haipo. Uwo muntu kisigihe nigihe cy'abantu baguye bagomba kwihana, bakihana bugome bugasira, abantu bakabana batora mukanya, baragomeranye, mukamwa meza, muri abagome, mwangana, musambana, mukaza ku ruhimbi mutaramukanya. Abo abaza babikora ibyo bintu, nta mupagani ukora ibyo bintu, haza habikora abantu baguye bavuye mu gakisa. Umupagani aza atinya inzu y'Imana, ariko umuntu waguye azavogera yagomeye Imana, aza bibi kugira ngo Imana irakare cyane. Mapepo rero ibyo nibyo bigize uyu mugoroba. Umwuka yambwiye ngo mbahe ibyo bikomeye, tugakorogane n'Imana mu ibanga, tugashwane n'Imana mu ibanga. Uzoge bike, wambare bike, unyugwe n'izo ufite, ariko ugira n'usabane.